Bro, mobil. Bro, persiapan ke luar kota dia. Udah bisa cek KP. Bah, Iya, Jong. kau mangkat sekolah. Iya, pada nak meren. Oh, apa sango? Iya. Terus kalau minta semira apa si biru? Rumah sih resah. Oh iya, ya. Pecokop, pecokop, Ya. pecokop. Aba, terus dulu salaman kering tua. Salaman. Tak, sikema pele-pele. Ngiba sikema. Kian dulu bah. Habis balap bah. Sabun tuh enggak? Enten. Oh iya lah. Asetnya jalan. Ki. Cair belayaran jong, coba galugalan. Ki. Nyanan siapa dulu kena? Obuh cering kemen kita laseng leka adalah ayar belayar sepeda. Lu deki ke kejong. Kentar nega apaan deki? Anan siapa ha? Duh, dia meriskir. Lu ki telepon dulu. Dia ada nomor tak lebih nemu. Oh iya, Re. Halo, Riz. Di mana kakek? Yang kau berde saya tempat biasa, Re? Hah? Oh iya. Tulian. Dia meriskir dia. Ba. Siya kikir mo lolo ras. Beran pa atin. Kida bensin na karo kan tidi. Mangkro kung bese nang tenang ko saling may apa. Ya munda ya maay pa terus beran hindi sepeda baru re. Mai coba ni uni. Coba ah. Ai kat pak. Kita karon le. Cakar uding kak kejiris. Sikat kuban tandi re kake. Ayo tasanya punya betah. Ayo. Lu. Kaki meniki ka segawan li jong. Sagam magla sa laki merengko. Ari ya re. Abba. Pada setiap pagkakide di surah sekolah lebih reng tuan na emo ir belayaran din na. Mulai. Abba. Unja, anan siapa kaki jong? May pagtalaw ng sepedaan. Harap nomor nom. Merebah talon sekali aja lihat. Nanang lu. Arya ngil macengil. Teh lu, tente. Lo, talon saral. Apa jay? Ini mbak. Oh iya kok mangkatan, Siap. Iya kok mangkatan. Iya.
Jar apa hoi kakek jai? Iya, nakan ada lanya dari. Ara apa? Hari ini lah cerita dari Bang. Jene pakun hoi kakek makan dengan dengar kol tonggolan setak sekena sebedan. Tahu anan siapa dari ya? Anan siapa ke jong? Anan abah. Anan Cipatta bola. Iya. Hari tak yang pemaredina dari jai. Tak yang pemaredina dari jong deki telepon depan ya. Hari pemared koncare ke bayi mayu. Ntar koncare ke mayu. Mayu, bayi jong. Besok jong norok jong. Sengaja buru. Masuk. Sabar jong, jadi jong, sebedan jong. Jai. Sabar jadi sebedan jong. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kalau kau Pak Jarek? Saya Pak Rek. Alhamdulillah saya. Mi burna budi dina ke? Isro toju ke lu Pak Rek. Idan tos telun mar ya ta bah toju. Kemarin apa entah Pak Rek. Cek mun kake me lepak kun viral. Saga dah je mun kake. Masuk jong. Ice le penghalan Pak Rek. Ya raking terlebih ke mun kake. Masuk. Are. Isi toju telun ayo. Toju, Iya apa tanya telun. Cek resona dah ya Pak Rek. Tapi cat sekali ngarang. Bener Pak Rek. Esto nanti parlo Pak Rek. Ada urusan besar Pak Rek. Njak mun kake me lah keris ben peseh boy. Mun kake kale rongko kake di. Ada Yang penang tenang ke lu Pak Rek. aku deh. Kake urusan besen deh. Are anan Cipatta Pak Rek. Cipatta berenah. Anan Cipatta ke jong ya? Sekolah. Las berapa nak? Las telok. Bagus je nak tongkolan deh. Mengilas telok SD jong. Apa Pak Rek? Kan dia rokok Pak Rek. Iya, Yang kerupuk. Sering aja Apa deh. iya Pak keluar Pak Rek? Ajay. Jangan makin koyang dan ngampong gitu buru Pak Rek. Rokok jai. Iya kan, di rokok. Ada benih ku kan kuras bakria. Oh, njuk nak kana di dek remah. Nih, Isa samper Pak Rek. sarung dia samper. Mau nak kan nak du tahu apa dah ya Pak Rek? Iya. Ada dah ya Pak Rek. Meston kan dia parlo Pak Rek. Apa bae mun kakek? Ijareng dah iya Pak Rek. Dah iya ki buru. Ko berapa juta juro Pak Rek. Telepon bi ajai. Masalah nah. Jangan kita beranak kan naik Pak Rek. Iya sana berak dari ya Pak Rek. Anan Cipatta dia. Lu. Cipatta sekam. Arwe berenaro sesoki geje kajeru Pak Rek. Busok. Terus geje kaje. Sandi showroom ru. Kan datang di Arab lah Pak Rek. Ala ko ya Arab sapa. Imun jan kok mun Cipatta kan di showroom kerja motor ro mandro. Imun deru toro apa Rek. Jaren lepadan sandi gu dengan pese mun ruah. Iya karo itu nah. Duke ngang Lora Cipatta dia. Terus dah mau lanjut dia. Di terus hari dah iya bae Pak Rek pola Pak Rek. Jaren ngari yang korban Pak Rek. iya bener Pak korban dah iya jai. Macam kok kita berada. Abu bener jai mun ngaku bener kape je teh temu jai ngaku salah pas salah kape ngaku bener kape. Abin ja dah iya bae Pak Rek. Biko iki beden nari ya kakek kan sebagai carek Pak Rek. Jadi mayu dari tengahin Pak Rek, dia sama Maria ben secara kekeluargaan dah ya Pak Rek. Dah ya. Menuntut dia dia. Ikalah sebagus careng mun carek gengko roa kotu nengah. Harus tahu. Ben boleh kan bukan saatnya dari benih saat lelaki dari sebedan dari. Di manggana Pak Rek bengko iki beden nari benih dia mau korokeng torot neng bisa Pak Rek pas ke kepolisian kan tak nyaman Pak Rek. Mun iki beden nari kan bisa secara kekeluargaan Pak Rek. Arya sebab peginakan kita ada Pak umur 17 tahun. Dia pandai torot di Cipatta wah dia beri sebede beri sebere. Tinggal nyari kejadian na perian pada rem kan dia iya. Siapa sebertanggung jawab? Kan dia iya Pak Rek. Ida dari ya. Cakotan di nomor Cipatta kan tapi dari luar negara tadi ya. Beda Pak Rek krono mereka. Andi jong nomor panjang. Apa na jong? Telepon serodena. Kakek bayi sano kan kakek kenal ben Cipatta. Mengkronakan. Oh iya telepon mereka siapa entah jong panjang. Iya. Telepon jong. Hari mare dimna jong. Mun tade ya kakek Yoko. Dah iya. Mari telepon. Halo. Kakek kaji. Beda di mana kaji?
Rokon Anu Pak kaji. Apa nyaman kaji? Ya jarang lah musibah kaji. Dia tahu saat kerja kaji. Anu an kakirnya kaji ya mereka kaji. Setiap ya biko iki bekon carek. Iya bener pada iya kaji. Cek mun ngaku secara kapir kaji pak repot kaji. Jadi ada melek pada mare kaki dan nak ya kaji kon pak carek re. Idan to sedina ya. Iya ya kaji. Assalamualaikum. Pak gua Ralbi Cibatara. Bisa gue kerja tuh pak rek. Jadi kok seru denak pak rek. Melek kas mare tak iya. Oh iya. Itu ini dan tos pala sampai mari Apa iya pak acara. belang. Lu tadi kopi dek ke pak rek. Maka bener-bener kan mendek kopi aja rengji ya pak rek. Tahu. Nih binin tadi. Dong. Andi kebul pak rek. Jumun pak carek jai. Allah karena masuk akal jai. Bener deh ya, cari nak tadi laku setian doa. Allah. Oh tiba karo kayak lagu kriminal. Kayak kopi. Cak ke bayi bir jong, kayak kopi. Apa be mon kore pak rek. Pakun bayi pun keke. Mon kak tuan sahral aja reng netral pak rek. Apa be? Oh tiang celengan koningan pada pak rek masuk kapi. Nyambung rokok ya. Ngaracet nyaman mun len ngampung jai. Yinja acara deh. Oh iya. Duh, ji, tepak mon dia. Kenangkong jong. Ini Pak Budi jalan kaki. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya, Pak Rek? Aresa sempat dibatai ya? Iya. Dan Kak Ji? Lagi katon. Alhamdulillah. Lagi katon. Siap. Ngereng. Bila datang Kak Ji? Oh, ampun nabi ngetok, ampun nabi. Lembuk muntah enggak. Peng soki acara. Ampun Jessica, ampun. Jong, denan ke jong. Aban aja, belian denan. Bila datang Kak Ji? Abid ampun nak. Abid. Cabi rongku tak boleh manempian Kak Ji. Biasa seharian biasa. Ki Ingon. Ki estona ampian saya telepon kantor nih Kak Ji seborang aja ngerjet Kak Ji. Tare pas motor aki Pak Rek. Ano katuan. Cereng saharal ki buru, adus gerudus denan. Iya, nakana anika mereh ki buru. Mereh kesebedana ajai. Lah karena cet gila nakana aji. Mulai ke kantor gila lah karena galugalan. Jadi minta gantian. Oh, soalnya kayak Oke. tinggal dari kebaik kasih di Malay pada kan Malay pada lekas Abang Ki jane secara kekeluargaan Kak Ji. kesetan belum Ki Kak Ji melek lekas Kak Ji. paham takroni ke karo ken nih kak dari bulu pada biasa aja ki bulu pada compo ke piano terus nih kan bulu rekarin soal bulu rokok nih kan neka seperti kan neka Bo. ampun Beni. Nika beni masalah nano. Beni masalah na. ampun tos saya kata nyaman ampun tikal Beni masalah tak nyaman na katuan. Dan toki thank mun pas sebedena kecelakaan, kerepotan ataupun hal-hal setengka nika pas ikeris ben obeng. Aduh. Beni lako. Jadi terus ingin sampean kenapa Pak Rek Iki Apa? le Neka be Pak Rek, gula paham ke maksud nembian neka. Maka bener neka mau diselesaikan secara hukum Pak Rek. Beda dengan kapi Pak Rek. sampean ken keluar tanya ketok sampean ketinapa Apa mau neka Pak Kak Ji, pakun minta gantian Kak Ji. Jadi sejelas potran nembian segalero Pak Ji. maksudnya ampun cokop nih kemana bi korang deki mana bi Cok Kak Ji, dan Kak to Ji. iki bula sebagai carek konpen nih. Jadi beda pak napan boy hal tengka ben semacam mah dan gula tanggung jawab dari hal napan boy ini kan. Abang Jadi tak langkong monten gula jagaris bantu nyepon. Mon menurutan gula lagi kak tuan semua orang apa ngapor sebanyak ki Nanti sami dari viral
kaki jarang lepas PC modal karo lakon kaki dia. Apa jarang dah iya Pak Arek. Makai bener sebenarnya masalah teknik garis bentuknya Pak Arek. Segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara atunya Pak Arek. Dah iya Pak Arek. Tapi beda atur lagi ya mau pas sebenarnya dekat para karir garis ben PC bentuknya lah benih-benih jelna. Duh deh baik. Area nenang kaki lepas PC modal depak kun baik lakon. Ciao. Katuan ki pangapora ki. Aniko kilas telo SD Jepon ki. Las telo SD cak lima tongkol-tongkolan kilas telo SD. Anika di bawah 17 tahun. Jadi secara hukum nih pon salah pon nih. Anika katuan mulai digila bekto ntar sekolah ngara bolos, tapi pagi ngarabi sampian ki. Anika jarang gila lampon amin tas stres sangun tak sekoni sangun. Abek lumayan. Ki jarang nabot. Garis ban PC. Kida nih ketetin sekoni sampean nih PC. Iki jagen kan kulit yang miser. Nah foto tukar kusit tunggal kan. Ini cara nah. Tapi dikel tak usah pelanceng. Aniko dan Niko bain. Nah kan aniko peleman di kini kok. Jadi minta tolong ada aturannya bimbingakin bahwasanya nah kan di bawah 17 tahun anika pon tahun le secara hukum cuman nih kan pon lah bicara dan kulit yang awam mungkin nikah pon cukup kan kantoki acara pertemuan nikah jadi anyo tolong nah kan anika bimbingakin ki anika toko aprian boleh laku dua malam ki mengkeroki mereka senikah ben senikah aku telu neneng itu sekon pene saya maksud toko mereka orang luar jadi nan perkara aja nih kebenin mainan nih kan mungkin sekali tok dari dan gula dan gula minta tolong nyon sopor aki Oke, berarti anika ampun selesai kaji. Selesai Sebung napa boleh ki kaji. Lain-lain nih kemana piano tikal ke compo bae. Oke, tore salaman kaji. Ki ngereng pada cujung ano kosongan Oke kaji. Oke kaji. Seboran katuan ki berepot. Seboran Pak Derek. Siap. Sampian ki anu. Enggak cong launan cong. Cong, dan aku nih cong. Kakek. Ayah re, asalaman kula, asalaman cong menurut ya cong. Ya kakek selain long tolong pak kerokeng. Cek lu tokol tongkolan. Kilas telok SD. Ngereng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya kan mari urusan Pak Reng. Bikin karokeng mun beda orang rotengka. Apa iya Pak Reng, makin bener tek ning garis bentunya. Apa tenang, Arek. Aduh, Mondria. Abo de orang mah pencaneng kok jejai. Beda yang kok kabeh jejai. Lamun kon jen. Apa Pak Rek? Kok le dari lamun pan. Oh, imun deui Pak Rek. Imun deui Pak Rek. Guna kok tadi seponya. Apa iya Pak Rek? Apa iya kok paham mun tak. Mun tadi engko bedol le kakek ngaji ya. Par salaman ke lu. Salaman ke lu. Nggak mencipat. Sekapin urusan pasti garis bani PC. Bede sahral sekapin musibah ika bagi kesempatan ngau le PC. Tak babah. Ancor negara demen dia.